Rea, rea e whanau a Isleni, ko si hova, pe te ome ak mōtou ki tua, me ngai ka venga e ka kai ispite, pe te whangata o mō pōpula ke te knau tolu, pe te huhu i ki mōtolu, aki ai nima ko mawhao, me ngai tau te alahi. Pe te umawa ki mōtolu ke te au ko kakai, pe te wete ki mōtolu ko mō otua, pe te mō ilo ko au ko si hova, ko mō otua, o ko ome ak mōtolu ki tua, me ngai ka venga e ka kai ispite. Pe te ome ak motor ki whanua, aia nā whuaka vai ki whaki, ia ki a e palahame, mo aisake, pe mo se kope. Pe te whaki e ke te motoru koe tofika, ko au, ko si hova. Exodus wahaion, pe si ono, fitu, pe mo walo. Whadulo atu. Tapi ai whio a Manuela, ko tua i ho tau lotolotonga. Tapi ho iki, pe mo hamata apure. Ta foki e tangata i Palestini, Trans-Pacific Union. Pai whikau, ma ven kau whanong. Pe maha tau laiki, pe kōkore ke uungatu. He whakatapu ko ia, ka tā ke o ato ai tali rei, ka ki mō tōru kotoa. Ai ki mua ia, tau kore pe ki he whiwhikau, pe me Penrose, Samson Lolo, ken tatake e tau ngāwe a te ai lotu. Dua mafu mau whawhitai lai, ngā koe whainga maari, ke hanga o whakainasi aki mau tōru, ke whakato e whatongia koe ni, ka kono ako o wholwhola eiki. Tari ai mau lotu, pa ke whaka mo whakakato. Kore koto ai ni huafa pe taha o alo, ko ia mau wha mo ui. Amen. Amen. Koe re soni uruaki e ni o e kuata hono tolu. Koe ngā koia, o kua rewa no talateu. Koe talateu e re soni o wike, ma talateu e re soni o e kuata. Whamore more pe tangata i Palestine, ka ke o mai lou a ngi o ngō talateu. Malo kore pe ke u whangata he talawhatapu ko kamata ia ke atau programa ka tā mō ke kawatu he ako whorofora e hoa koe ni. Pea malo o pito e whawhiwhia tau kau whata i he ako re son koe ni. Ko he Exodus inu re kōtia e hono hanga he o tua o ave a e ne whanau ba me i spite ki he whanua tala o wha. Hoko e whi tala noa ke whamero mero. A no ave tatule o tua mei he mama koe ni ke whanua tala ofa kou ne hanga tala ofa mei tato. Tā noa whao whao bito e tohi koe Exodosi. Ka mata whake tohi Exodosi a ki e ave a sosefa whakapopula ki spite. Pea toa e honge i he whanua e nofa e ne o mātua. Pea ne o mai rewe ne o mātua mono whamiri ki spite o nau nofa e. I he kamata angana e ofeina au pita a sosefa ia i spite. Kai au ki ha taimi ko more ata a sosefa pea tupu toko lahi au pita whanau a Isleri. Pea hoko hakai ha whelo ia taha koe kene hanga ia ilo a sosefa. E ne sio ke futoko lahi koe kau isi leri o ne whakau kau ia o whatu tamake au pita ke futoko lahi pehea kakai ko ni i ono whanua pana ne. Ngā au e rewa kene hanga o whangata e ai mālohinga koe whanau a Isleri. Pene hanga fotu e ngahi whao tamate ia ki e whanau tangata koe whanau a Isleri. Pea hoko ai hono whanau i mai a Mosese na e whiri he o tua kene hanga take e whanau a Isleri. Pea whao bite ngahi talanoa ko ia he hanga e Mosese ngahi u talanoa no hanga e Moses o whengai ke ave koe whanau ai Isleri pa me ispite. O ngahi talanoa ne hanga whaha i mai tato e iwi malohi o etua. Pea nau whanonga te toa wha, nau au ke mounga sainai, na e whaki ai e COVID-19 te ai o tua pa me whanau ai Isleri. Tā no mahu ingai te tautoki lawe ki ai he ngahi rea son mai ki mua. Pea koe lahe ngahi u mea na hoko i he whakawa i he talanoa ne tau ko Exodosi. Ai ne tau lawe ki ai. Koe whamelo pe anga e tau whanonga koe ki he whanua e tala ofa. Pea koe ngahi tono nua whanau ai Isleri te tau lawa ke tau wako e ngahi resoni e maui. Ka koe resoni koe kamata aki e resoni o e kuatani. O tau sio ai ki he whakatamaki koe ena e hoko ki he whanau e salie na nofo whakapōpula. Pea mo e pui tua ki he mo ui ko a Mosese. Aina e ui ko he o tua ke ne hanga tataki e whanau a Isleri.
mei isi pete o ave koe ki he whanua talawa. Te tau sio ki he kamataanga o mai koe whanawa i seri ki he mouia so se wha. Mo e ngahi whaiwhaka mouia o tua na ne hanga o whakahoko ki ono whakahafu koe whanawa i seri. Ka kou tuipe te tauhanga to mai ngahi u le soni le ri au pite lolotonga le soni koni. Ka kono tala te upe koe tala noa koe o e tohi koa Exodus. Iu nehanga o mai ki tau tolu. Ai amanaki le le ki tau tolu. O ku ofa e o tua. Te kua ngoi he o tua e taimu tau tanga ki e taimu tau hoko ai ki he ngahi pole ki he mamu koni. Ai unehanga taki e kina ki tau tolu ki he besa loto koe o e wikeni e tohi a Exodus vai ua tolu ki he ua ni ma. Pea kua fuoloa ange nai hoko e pekia e tuio ispite. Pea na e toe a e whanau a iseri, koe mea i ho nau whakapopulai. Pea nau tangi, pea na e au hake e nau tangi ki he o tua koe mea i he whakapopulai. Pea na e o ngoi he o tua e nau ngahi toe. Pea manatu i he o tua e ne whakawa ki e palahame mo ai sake, pea mo se kope. Pea na e a fio e o tua ki he whanau a iseri, pea na e tokanga ofa ae o tua ki a tekina tolu. O ku ofa e o tua ki tau tolu. O tokanga mai o tua ki tau tolu, he taimu tau to whanga e ngai ngata o mamu ni, pau whiala mai o tua ki ne hanga whakamu ui e ki tau tolu. Koe habe ngai whai ngata te tau fōwai. Kage, e tau tuhanga o beteki e ngahi puipuitua ki he talanoa koe ni, tau tau whitu ki he puipuitua talanoa mō sese, e lawe ki tau sioai ki he ofa maongonga o tua ni hanga o whai e tau tolu. Malo bito o whai lesona. Malo apito ai mo tangata ono kamata mai tau le soni tau alwai be ki konga ulua ki le soni o e wikeni ko whana wa o tua i ispit whaifikau Samson lolo ke tau no mengi ki he tefto i mo oni o tau mau mi kamatanga o tohi a exodosi Malo bito pen pia ukore bege u formal da be tala fatap o si ono na kamata ake tau ako kata mo ke kawa tu pe ako to tap ko ya hoan ni pea formalot ke tata pasteni ono kini mai tala teu ko tu ko e oni omi pe ya whakakau whakaluku le soni ko ni ka koe tefto i mōni o ko mahi toi koe ne Exodus i whoke uhinga he rea whakalatina uhinga e koe way out koe going out koe out of koe nau mawahe ai o ne mai e tala noa koe ni koe ki he mawahe koe whanawa esteri ka koe he pelun uhinga koe hingoa ngā hingoa ai ni koe kamata pia koe ngā hingoa kamata ke ngā hingoa koe whanau koe ni koe ai whamiri ka kune o mai e mo oni mea koe ni nei tala noa nei mea mai ki ai e tatai paisteni koe tāpua koe o tua o ku hoko bea rolotonga neonga koe ngā pōpulai e koe ves fitu koe vesi ulua ki he ves fitu e wahe ulako Exodosi ko whelao te ves fitu pena e whanau a Israeli o tupu pe o tokolahi au pito o nau hoko o maalohi au pito pena e fonu ai fonua e teknau tō ai e neonga koe nau heni na tō nau nofo hopoate koe pōpula ko wike taofia i tāpua ki ai o tua mai teknau tō ai un hange un te hanga o whakaongo mai a se nesi vai tahawa au i koe ai palame te whakatupu ia te koe ha pule angala un te hanga o whakaongo mai ai reo koe a se nesi vai tahani mā pe me se nima me talanga ai palame hukitu hang hakeni ki he langi o lau e ngā whetu o ka pau te ke whaalaui pene pehe ki a te e tatau moia ho hako aia koe ne ngahi mo ni mea na alu koe ne family koe ni he risi toko fitu ngo fulupe ko taim koe na hoko ai koe ke he exoto e nau mawahe ko toko kakai tangata e toko no kilu fau e toi koe exoto sta hawa ves tol fitu aia lemu koe ke lawe kakai fefine bea mo e whanau aia kapai tānaka ki ai o tau whakauka toke he ua miliona tupui aia o koe ke whakangata ngata ai ngahi tala ofa e o tua ki he feitu mo e tuunga o tau iai o kai pito ke hanga he tuunga tau iai o whangatangata ai tala ofa koe au tua. Ne ona nau ispite o kai kia whai nau taipe o e mamani ka koe tala ofa au tua na kei tatau ai pēa. O malama pehe o tua ai ke ne hanga o riunga pe whakatupulaki hono kakai i he uhohonga e whai ngata. Ne ongo e whakapopulaki ki nau tolu.
o ulama foke e o tua hange na e nia neongo e nau tupu toko lahi pa mono whaka popula yang ki nau tolu koe ne e whelo kau hange nia fo i set up ai o tua ke te ki nau tolu hono ke whakahae hono mafi ke ne hanga whaka mo i ki nau tolu ne lawe me kia e tangata ki pasteni ko ki tau tolu i a honi koe Israeli whakalau maari e ki tau tolu ko ki tau tolu koe kau wausia o e tāpuaki pa koe tala ofa koe ne ai o tua mahalo pe ko tau ngahi palopare maa whaingata ia e tupulaki pa koe tāpuaki e o tua o malama pe ke kei riu ngai koe ne tala ofa o te gai pe ke tono noui koe tala noa koe no exotosi hono kamata anga o koe ko tala noa whakahistoria pe ka koe kikite hoki eni koe kikite ia o aonga o ni hanga whakahau ata mai ki tau tole mo ni mea koe koe tāpuaki o tua o malama pe ia ke hoko pe tupulaki iha whei tuu o koe ke tau amanaki tau tolki ai ko hai e alo ngai pōpula pe o amanaki tāpuaki ia hene ngai pōpula o malama pe ke tupulaki hono kakai i he uhuhonga e whakata hange pe ko Israeli tupulaki ki nau tolu ia he whanua muri nau ngau e pōpula ai ko ki tau tolu koe ni o gai kakai ai o tua he whakaosinga koe toi ngā kakai o ko malama ke tau tupulaki i he uhuhonga e whaingataa i he taimi te tau whianga hangai ai pa mo e whaingataa ka koe exoto tau potu taha o ko tau tatari ki ai e taimi e whok mea si isu ke awe ki tau tolu ki api mahalo koe whakaukau pe o he konga uloa ki mahalo pe Amen. Mahalo pe tau tanda i whaiwhakau. Prof. Kadaki. Ke tāna mange ki he tuunga na ia e whānawa Israeli hiriange ai pu mai ai whelo na i kai ki ne ilo i e a Sosefa. Te loa te mua ai vesi ku whakamaunga ke whakaukau pia toki whaipea whamata Exoto siva he uak e siva ki taha uak pe hono lau pia nai toki hoko ake ai tui fo o ke puri ki ispit ai na i kai tene ilo i a Sosefa pe e ia ki hono kakai koe kakai e whānawa Israeli o kukolai hake o mālohi e te tau tō ko eni ke tau whai whakapoto ke te kinau tō te ria na anau tupu o tōlahi pe hoko o pehe o ka hoko hatau te nau kau mo tau whiri o tau i aki ki tau tō pe hiki ai aki nau tōru me whanua ko ia na anau whanofo ai ai kau wekinaki ngā ue ke whakamamahi aki nau tōru ai nau ngahi kawenga pe ana anau ngahi ai kolo tukunga koloa e ua maa whero ko pitomi mo la misisi ka neongo ai a siri whakamamahi aki nau tōru na anau tupe o futokolahi hake maari e tala noa ko ni koe kamata pe na e makape hake ai whero na e ikai kene ilo e ia a Sosefa koe whehu i me anina na e ngalo na i ngau rele a Sosefa na e whai ma ispite me anina i paigaha te kotia hi historia Sosefa ikai au pipa koe fuilea gugu o kumake koe iheni koe disregard na ikai ke toka ngai a Sosefa o koe ikai manatu ipa koe ngalo na i ngau rele a Sosefa ka koe Filipe ai whelo koe ni ke oua e whamanatu ai ngahi ngā ue a Sosefa o ko manatu ki he lawe ai tangata malanga pe tangata malanga i taimbo ko e toi koe tangata malanga pa he hiwa fitio he vesini mamu i vesta hawa koe aho te mate ai o kai te manatua e mo ui ai ngā ue ai tō tamate. And that is important. Kau nak mahu ingai ya. Kau uhinga mahu ingai e te whai whatongia maa Sihova. Te mate kita, ko Sihova ne manatu. Kau kai ngā manatua pe Sihova e te ngā ue, kau manatua e Sihova e te whanau. Kau uhinga ia, ai ko whamalo e whekau ni matari. O manatua e Sihova e palahame, o tua e palahame, o tua Aisake, o tua se kope, o tawhi ai tāpaki kua, o wau ki he hako o Israeli o kei hau pe me ai manatu mahu inga ai ngā ue ma Sihova magape kai whelo koe kini manatu a Sosefa ua ho ki ai i he ene sio ki tokolahi
pe whaere wa mea ai whakau whakapoto. Ko haa whakau whakapoto a velo na e whai. Ko na whakamamahi ai whanawa Israeli. Te gai ke umamata he whakau whakaware mon. I ene whakau whakapoto ko ni whakau ia ke whakamamahi e whanawa Israeli. Ngā o maupe i a whelo o iai ai o tua ai whanawa Israeli. Pafoke o ke mea nai lawi ke whewhikau Britania sau ane nai. Ka pau nai lave i loa e whelo ko ini. Ai o tua na ane whakaha ki e whelo i he kuonga Mosese ai misi ke mea e hoko. O hoko si ai hono whiri a so sefa me he piri so ne ke alo tautu whikaua i he sea o hau. O hangi e pe ko perisasa i he ene sio ki he mea ene a Nebuchadnezzar na e hoko ka Nebuchadnezzar. Pau na e ako mi ai. Hega ke a Israeli ke he tuunga na i ai. Kaka mea na hoko ke whanawa Israeli. Ko e whuirea, ko e whakamamahi. Maari e, na whotu ai whana Israeli ki na ulanga e ngai kolo, tukunga kolo ako Lamisisi pea mo Piton. O maari e whakawau ko ni, because na tatunu ke talari mo ulanga kolo, o si mamahi, o si kavenga ia whiunga pe. Kana na uhanga o ave kia kau e kinaki ngā u, toka kau supervisor, ke whakamamahi pea whakakavenga i ki nau tō. Ko whiri kau e kinaki ngā kau supervisor, ko ngā ke whakamamahi ki nau tō. Nā ke whiri ngā tō uia ke taki ngā ue, ke whakarere i ngā ikai. Nā e whiri ngā tō ko ngā ke whakamamahi e whana Israeli. Ko e laulau ko e commentary, whae uinga whotu mahe commentary, ai uhinga na whai ai e ni, ko e ula ki ke whesiki hona uloto. Break their hearts. Ko e ua ki ai, ke whakawai vai hona usino, ke nau mo ui mamahi, pea fua no ai hona aho. Ke nau mate wā, kona whakarea taha. Ko e tolu koi ki ai, ke taimiko ko nau whakakau ai, e aina ke mau mari ke te maa mau whanau, ka pai mau whanau hoka te ngai pōpura. Ke whakatoko si ai, ai mari, mo mak me whanau. Ka koe whare wako ki ai, ke nau tukuange ho nau siu, o mari e eni. Koe haa uhinga, e ngau ka pate ngā whaka, koe haa uhinga nau nofo fuoloi ispite. Koe tahai me uhinga, mahalo pe, ke o te nau whimari aki pa mo kakai whanua. O kutahe mau iloa ai ispite, i he historia koe, o nau tatele nau tōria i he, koe haa kata urea koe, racial supremacist, o nau whamake ke he, e nau tōru mea toi taha ke. Pea na i kai whemari aki, ai kau Israeli ia i ispite, pea mo kau ispite. I went through 3 commentaries ke mai whakau ko ia. Ka pauna nau nofu nau tori ke nani, te nau whemari aki nau tori mo kakai whanua. Maari e ka te au, ai hanga e o tua fuko tuu, o ale whanau Israeli, o nau hoko koe pure anga maalo, i he whanua muri, kana ke nau whemari aki ka mo e whanua. Kana e mamahi e nau mo ui. Ka hango e ulawe e nei, ngālo mau pe ia whelo, o wea o tua Israeli. Mamahi e nau mo ui, patoa e vestaha ua, pe vestaha ua, ka neongo ai a siri, whakamamahi aki nau tolu, na nau tupe o fu tokolahi aki. O ale whakaukau ke he rea ai tangata tohi Kristiane ko te Tulioni. The blood of the martyrs is the seed of the church. Ko e toto ai kakai o mate whakamaata, ko nau tolu ia koe the multiplier effect o ku hau mo nau toto. O hau mo nau toto. O ko manatui ai lave ai tangata apostolo ko niko Paula, ua korinto vai whaapa mo e vesi walu. He kua whakaapi aki mau tolu, me he pot kotoa pē, ka o ikai e fitu. Mo ua pē ka ikai tae hatokoni, o whakatangai ka ikai li aki, kua li ki lalo ka ikai tāmate. Ka kaya he o tua o te moutu atamaki, o te mou ili fia, o to fo, te tau pē po whē fitu uia e mo ui i he ahoni. Ko o tua ta tau pē, na ne hanga tokonia Israeli i he taimi e nau whaingata. Ko o tua ta tau pe ia i he ahoni. O ne tokonia koe pa moau i he taimi o he whaingata.
hoko atu pen a feo i malo. Malo bito kau tangat. Ko le beke iki ke ni hanga whakamalmal mai tau hoko atu he ako e le suni. Hoko ke aho monite ko a pui tu a whaka historia. Ana dai president ke tāno mai nge ki he whakapuri o i kuna si o sefa i ispite moere soni o tau ako pe mi ai. Malo bito pele soni. Whapuripuri o i kuna ko a Sosefa o ku mataki mahino o bito pe lau e wholofola. Wahe tolhi wapa mo vesa noua pe nai ia si o sefa a Sihova. Ai ko whapuripuri a ko i kuna lava mea a Sosefa na e kaua Sihova i he ne moui. E he aru ke vesa noua taha e wahe tatau be wahe ono tolhi wa exodosi o sene sikata. Ka nae ia so sefa a Sihova. Ko te amigo ene awa ngā whapupura. Ai ko whapuripuri ko i kuna ko a so sefa. Mataka mahina o pito ia, na e kaua Sihova pe amo so sefa. Ka kono hoko atu ene, ai ko tau sio whoke na kaua Sihova, i he ne mo ui i spite, pe a i kuna ai. Ka kapate tau hanga, ko hano hinga na awa ia so sefa koe ki spite. Ko hae whakatupunga. Hai whatupunga na awe ia a so sepa ki spite. Ko e loto kovi hono whangatoko ua kia te ia. Lau kia tohi koe a senesi vai tolfitu ves wano ua walu mu mea ipe tala noa. Na e roki awe a so sepa rie ke furuo. Panau te o to haga so sepa pe o te tawhanga o tamatei ka whakatau ke awe. Tamahe te whorofora na e ia so sepa si hova. Kake ta ofe si hova ie. Ulunganga kovi on whakatoko ua, whamawa he mono whambiri. Whangofua he otua so sefa ke ave. Kai ke kau pea e si hova ia, alupe ki he wharapot wha. Pea mono ia ngau hano ni ma. Pena ilo pe hano taki. Toi tuko ki kovi he maria pot wha so sefa ki he mea nei kai ke ne hanga whai. Si ria ia so sefa ki he ki prison, ngai whapopulai. Ai ko vese ko na loato e vese no wata. Ave ko so sepa ki aprisone tala mai kana ia Sihova, kana ia so sefa a Sihova. O ikuna lava mea. Ka ko fea Sihova e te ngona tu ki kovi ai, Hamena ke ha Sihova fa mo uia o tala ki a Potifa loi ho mali. Na ke fai so sefa ia ha mea peheia. Ikai whangofua pehe o tuaia ke si tua ki kovi o ave whapopula. Pe ave koe ki a popula na e ia so sefa a Sihova. Ke hao whatonga e lahe ngai utala noa i he whakawa motua i he toho i he whorofora. Tā noa o tāniela. Whamui he o tua tāniela. Ka mena ke tāwhe o tua tāniela monoli ke he ana kaulaione. Tuange ke si alu ke he ana la toki ala mawha mo i ai. Te no whanga kau ngā mea no liko ke fonisi a whi. Ha mena ke taofi ai ki mua o no li nau tolu. Tuku ange ke nau alu ki he fonisi a whi. Pe toki haere masi isu o whamui nau toli ai. Ko e tahai he whui whakaukau matoa ki mahu inga pite ai kuna kone kau tangata koe ni. I he tofanga hea ngai hala kona nau fōa i. Tau sio ke fōnga e otua. O ku kai ke wha mahi noia ki tau tōria puke hano hinga o whangofua e. Peto ki ala me pe o toa e wha mui e. Ai mako e whakire son ke tau wako me ai. Ko e tau whanki whakaukau ko e tau tolu ke he mama ko e nia. Tuku ia ke ta wha aki ia. Ka ku hanga e o tua o tofa hala o whangofua ke fōa e. O te tau te hanga ta tolo whawhehui ai. Tau mui pe ke lai wholau whengau e ake mea ko tau pe. Ke le lei ke nau tolu ofa ke o tua. Tau whaito tonu be hange ko so sefa. Neongo si tua ki hala i hano si ngau kowe no whanga toko wa na ki tu whaito tonu be so sefa ke o tua. Pea whamonu ia ia pe e o tua ia ngau a so sefa. Neongo hono whango fuhe o tua kau kowe ko ni ke na hanga whai e whainga ngau ko ni. Ia. Pe he whao singa fuke taim kona nau whiloa ke mono whangatoko wa rea kwa so sefa. Nengo pena mu whai e kovi ko ni ko e uhinga kovi ho mua he loto. Kana e mea ngawe a ke o tua, a ngawe kovi na mu whai, ke uhoko e kwa whamu ui ko tau whami. Au no sio ke whunga o tua iau,
Matua ki maalunga pito ke whaalawa ke mahinu I tauto. Au to tonu pe ke tau whaito tonu ki he o tua. Ko I kuna koe te tau mau I he ngau e mama koe ni ke tau kaupa musio. Ke tau kaupa musio. Malo pito Paileson. Amen. Amen. Malapit na tayo pa stem. Hafifikaw pa misleria. Ita no mangi ki time na takia so sefa. Fatatau ki historia. Mawhana mawahe a pito pito kau tangata e wahe ko mo whai I he hifo mai tau re so ni me wa o me ke konga ko ni. Pa ko ki no fo tala whiri nai ke u whehu I atu. O me o mai whehu I ma whae ka au. He ko tala noa I he whehu I a ko ni e whaka historia ko o e taki ko a so se wha. Pea ki tuku si me pe mo toka nga kau whenga hokulere taha ke uhanga o mai ange e taimi ko e na e hoko ai a so se wha ko e taki lere. Te ukamata me whakau kau ko ni, he ko ni. Na e whiunga whakafuafua, na e whiunga e pure a so se wha I isipite mo ta e walu noa. Ko ta umotua ko na e mate a so se wha, ure ko te toi tapu, ko ta o te au hongo fulu. Ai ka pate tau kore walu noa ke te au hongo fulu, ko fiha ia ko ngau kau wako mo tolu. He nai o mai a so sefa o tuu I mua o singa popula so sefa ia I spiti no o mai koe ke tala mai te tapu foi tau e fia na ngai popula so sefa pa to ave e felo ko so sefa ke hoko fika ua pureanga. Kana e ave so sefa ke hoko fika ua he pureanga I spiti no tau tolu noa. Pe koe kamata anga ia o e tau mahu e fitu. Tau e mahu e fitu. Pe hoko te mo tau honge fitu. Pa vovua kau teolosia ko taimi ko e tau honge ko e fitu, na o mai ai tamai mo whakatoko ua ko so se wha, ke na o maa nofo ko isipite. Ai mi ofia ke tau e taha wha, ai o si pure a so se wha ia. Antu whehui e historia, ko taimi ko na e pure ko a so se wha. Sai, ke tau ki fast forward me a so se wha. Na ia e lawe ane na he tau reso ni, na e hoko mai e tu ia, ko e whelo ki pa isipite, ka ke nehanga iloi. Ke nehanga iloi a so se wha. Ai au kai koe mana tui. Koe fumatu aki toka ngai pe ia ke so se wha. O mai e historia, koe tui ko ia ko no ingoa ko Amosi. Ai whelo ko ia. Na e kamata ia me he tahanima fitu noa ke tahanima whao no PC. Hoko ia osi koe a Amosi, ma tui ka kautamani o sikahana tolo whakata au ngā so se wha. He ne pure mai, te utok foka so se wha nai nai an. Hoko he tua koe o Amosi, whelo Amosi, ai whelo ko amenotapi. Tahanima whaono ke tahanima uaono PC. Koe whelo whakamamahi taha en koe ki isi leri. O koe whelo nina e tūtu uni ke tamate e whanau tangata. Koe tamate koe whanau tangata na koe whakamamahi lahi taha ki isi leri. Koe whakamamahi lahi taha ki isi leri ne lawe ke e palo vesa ane nai ane. Kono whakotu ki nau tolu ke nau hoko e kautaki, koe uhi ke whesi I ho nau hui, pia fua nou, pia nau maha mahaki, pia fua nou ai nau mo ui. Whelo ia koe ni. Na e hoko he tua e whelo koe ni, ai tutamosi uluaki. Koe tutamosi uluaki, tahanima ua ni mai ke tahanima taha ua PC. Koe ne taahine a hati sepusate. Ai pirini sesi koe, na ne pusiaki I koe a Mosese. Sai, hoko mai rewa hene a Mosese. Ko humena a Mosese, koe taimi koe ni. Ka koe whelo eni na e tu uni, ke tamate e whanau tangata he pelu koe whakatoka e whanau I mai. Na e foi taimi e historia, na na kou whelo ai, na na tui ai, a ene tamai mohono o whewhine. Ko hea uhinga kou talanoa pehe ai, o kou talanoa pehe ke whakatoka ngai e uhinga na e ngalo ai koa so se wha. He koe tou tangata ene fia. O kou talanoa mai wholofolana e nofo pōpula e whanawa isleri isipite e tau e whange au tolu noa. Fūtau lahia. Na e lawe whai whekau nusila ane nai ke o mai e whanawa isleri na uhau koe me ke nan ki isipite koe toko fitu noa. Koe taimuna na umamahe koe me isipite koe whanua talauwha kakai tangata e ono kilu. Ke lau ke kai whinu ka moe whanau. Koe whakafuafua koe ke taimi, eko kapana mwhato ngai e kau whanongo, na ku lau fika atu.
Na whakafuafua koe e lau koe ki he taimi na e nofai a so sefa pe mohono whangatoko wa i isipite ki mua kene mate koe tau e ono. Pe koe tau tangata ia e fiha. O kutala noa toi he exotosi koe tau tangata e tolu he whanau whangamokopuna ko so sefa na isio a so sefa. Pa mu whakatonga, ka pau rewa ko pehe ko tau tangata e tolu. Ko pau pena ia e whahinga me aia na e whakotu e so sefa mo isileri ke o e ngalo nau tolu i isipite. Fehui, na e fefe ai taki a so sefa koe i isipite. Ka hamena e ngalo vave pehe ai. Tau lawe koe vave, ko tau tau tangata mo ui he ahon koe fitu noa. Ka whai no malohio valungo fulu koe tau ia oi moi mamahi. Ka kutala mai koe tau e te au hongo fulu e mo ui a so sefa. Tau e valu noa he ne mo ui koe ia. Koe taki e ki isipite. Masi o ko tai maria o he busio ke hanga he o tua o whakahau hauwhi mai hono kakai me he whaunga taki ke. Koe hui ko ne tau mua ke whakafoki nau tō. Ke na wau sia e whonua e tarauwha. O ne hanga whakotu hake kakai. Ko isileri ai tamai ko aso sefa. In his own right, na de tataki ma isileri o na wau me ke tunga na e iai. Ko so sefa. He tunga whai nga taa koe o mamani o taimi ko ia. Whakotu una. Lawe ke tātai Palestinian nei. Nei kai ke tā, nei kānge so sefa no whangatoko o tau ke te. O na mō mana wahe. He na mō uhinga whakatu tāmaki ki a te au. Ka nai whakotu au e otua koe koe hapeni. Fefe taki a so sefa historia. Wha historia. Fō u taimi. Koe tau whai totonu. Koe tau whai totonu he tau tataki he whai ngamea. E tāpua kia he otua. Ke lau tau tangata. Angoe lau koe mea koe tau maranga koe tau whangakui a au no whakala. Malo bido. Mga pito, talai whai whakau. Kore peki hanga eki, o malu i tau hoko atu. Koe kau Hebrew midwives, tu si teen. Whai whakau pe me okalani, i tānoa mengi ki kau maa uri, i ka matanga exotosi, pe mwere soni te tau lawa ako pe me ai. Malo atu, pe a po malo ke he whakamaama ko mahe whakau me Australia ai. Koe ngā ue koe a kau maa uri nei. Kung mahu inga, hau mai pegi ha honi na ta tupa ke pe ai. Ka ku whakate fito i ne unga koe tui fo koe whelo nei a hake na e kai koe kene hange a ko mana tui inga re rei koe a so sefa nei whakahoko. Pe ko hinga koe ne mana mahe he tupu toko lahi. Kana e o maa uri ne toko ua. Na ne tu uni lewa unga koe tupu toko lahi. Ke tāmate a pepe tangata ko tamape. Ai koe vesi taha fitu. Kana e mana mahe ai ongo maa uri ki he otua. Pena ikai tena whai o hange koe whekau ai tui o isipite ke te gnau. Nana whakawhisi na waia ke na talangofua ki he whekau hala, whekau tai do tonu, whekau kovi, a ngā kovi koe ai tui. Pana hanga lewa na waia whakaata whakamu ui. Koe ke he vestahiwa, nana toi tari pe ki na waia ki he tui. Nana talanga lewa koe kehe heen, koe kakai whiwhine he pelu nau mālohi. O ku wame pe nau whakatapua nau whanau me nau tore whangi pe. Tō mui e maa atu ki aia maua, ko si hoko mai ki nau tō. Ka tau sio ke he lahi ange koho no whakatanga i, o ku wame. Koe vesi wanoa o asiai, na e whailele e he otua ki he ongo maa uri. Pa koe mea koe no ku mea haku whakahingoa e ongo maa uri. Whakahingoa e ongo maa uri ka kai ke whakahingoa wheloi. Koe uhinga koe ngāwe lelei koe ni koe ango mauri na whai. Na e whai lelei e he otua ke ango mauri. Pena e tupu pe kakai o whakao mālohi. Koe mea i he mana mahe ai kau mauri ke he otua. Tau manata tolko no mai koe kamata anga e poto koe mana mahe ke siho. I he mesi ua tahai. Koe mea i he mana mahe ai kau mauri ke he otua. Koe ana ne whakatupu ai hona whale. O koe pe whoke mea manatu e ki tau tō. Nā keke manatu ia so se whai ahen. Ka koe nia na e manatu i o ngō maa uri koe ni. Pea asi moho na hingoa, whakahingoa ki nau.
si fila toko taha pe miua toko taha. Hono whakahingoa. Ai reo maho inga ki lawa e, hono whakahingoa koe ni, o tui be koe re so ni ka te ki tau tolu ke tau ako pia mea. Koe tau whaito tonu e ki mea si i, o ku maho inga. O pehe tohi koe aluke mai tahano ve se ngofulu. Koe a kua ngatonu he mea si, o kua ngatonu whukia he mea lahi. Koe o kai ngatonu i he mea si, o kai ngatonu i he mea lahi. Ai ana na malamahena ki ho tuaka ke na malamahena o ke tutunia e tui. Koe talanoa ni ke he mo uipa mo e mate. Ai whanki pepe innocent ke hanau. Kana e hanga pehe o tua funga. Wai pe whoke loi, tau pehe pe koe loi hae, na whakahoko hongo mauri. Na talange e nau. Na maa o te mau ea ko os, whakahoko, pepe, whanau i mai e whanki pepe, tō mui. Ka ko hinga koe na manamahe koe ni ke he o tua. O ko hanga he o tua mea ngau e ki nau tolo o ku, hanga whakatō ki lalo, mo e tae i loa. Koe o whiwhine koe ni, koe outcast, au pehe pe koe maulalo taha ki nau. Ka kona hingoa o ku mana tuai. O be Pulak Samuela mai ua vestol noa, ko ki nau tolo ku whakapa ki a te au, si hovain. Ko ki nau tolo whakapa ki a te au, te hanga whakahiki ki nau to. I kai ke ngatai koe ngawe maha uinga nei whakahoko hongo maa uri koe ni. Koe loto to whaka ulunganga, koe tu whai to tonu. Koe ulunganga lele na hanga whakahoko, koe mea eok piti. Hange na e nia hano teu i, ai ongo mātua koe ni koe a Mosese, ki a Moses, pa mo Elon, pa mo Miliam. I he fo i ngāu e loto lahi, na e whakahoko he ongo maa uri koe ni. Tau mo uen tau tolo hoek whanongo i ha māmani, o lahi no whakamalohi ki tau tolo ke tau wafi, ke tau compromise, mahalo e tau tui i he ngāu e ang. Te tau tuu nai o whakatatau pa mo e, te tau manamahe nei ki he otua, pe te tau kiwi ini ki tau tolu ia ke whaingataa. Koe tui ini nana whehangangai. Pe koe maulalo taha ai, whikau ke tamate, kana e tuu whai to tonu, au ki maa uria koe ni, whawhatapu. Tuku mua ke tau hoko, ke tau mao e lau maari e koe ni, o piua, pe mo si fila. E lau maari o e whai to tonu i ki mea si, na ngawina na hanga whakahoko. Pe na tuu ma, o i kai halo mui, na e lakanga te ki na waia, ke na talangofua ki o tua, e na talangofua ki he tui, hi ten koni. Ko tui koe le soni peo ni o mai, whika aki ki tau wako ha mea, pe mehe, ongo maa uri koe ni, i he taimi koe ni Exodus. Malo pe. Malo pe tau tangai whaiwhikau. Tau hoko atu sunia. O to ia e hamea ke. Pe me wahe ulua ki o Exodosi. Pe tau la pawa ko pe me. Pamalo lahi atu peni whehui. Mau ki he whakikau Australia, whakikau New Zealand. Ai whamanga mai talanoa o wau ki he tunga ko niu. Whaingufua ngai pe mo talanoa hoko pe i he talanoa whakikau. O humari mau pe i he tuunga na ea o ki ai whanawa Israeli. E nau hoko o pōpula hi ispite. Pe koe whehuina i eni, koe hana e uhinga. Tau lai tohina e makape hake ai whelo, na i kai kene ilo e aso sefa. Koe taha i, pa te tuangi e whakawawa ke au, slide na kia whewhekau. Pa whotu atu ha uhinga e taha. Laka pa te tau whoki ke tohi koe o Exodosi wahe wanoa pa mo vesi noa. Na e hanga e sihova a whahingoa i spite koe whanua o koe whanua kau pōpula. Koe whanua kau pōpula. And the question is, koe whehu i lewa, ko hai na e pōpula i spite? That's the question. But te koe whakako te toi koe senesi wahe whawhitu. He tō koe ai honge. Pa ke lau lewa pia me vesi tahawa o lue ke hama vesi whakaosi. O wahe whawhitu o toha senesi. Te ke mak whakamatala ko ni ai. I he osi koe e ulaki tau, na e osi pa anga kotoa ia e kau ispite. Pe hau lewa kau ispite ki a Sosefa. O kore anka Sosefa. Sosefa ko osi mau pa anga. Kau mwhimaa mau mea kai ke mau kai he tau kon ka hoko mai. Tangi Sosefa. O mai ka atoha mo whangamon manu. Pe ave ka atoha whangamon manu. Whakatau, osi. Osi tau honoua koe hongi, toi au mai kau ispite. Sosefa, ko osi ka atoha pa anga, ko osi whangamon manu. Kau whimaa mau mea kai ke tau hono tolu. Pa tangi lewa e Sosefa ki anau tolu. Ka pau ko osi, whakatau mea ho mou kere
pea mo ki mo tolu maafelo. Pa te ke lau pe koe ai vesi wanoa. Pea na whakatau e so sefa ai whanua kotoa pe a ispite ki a whelo na taita whakatau e he kakai ispite a ene ngō wehe koe uhi na whakawaiwai ki nau tolu e honge pea na e mau e whelo ai whanua kotoa pe pea koe uhi koe kakai na ne tuku a ki nau tolu ki e ngahi kolo me ngata anga e taha o ispite o au ki no ngata anga e taha. Na e ave e whelo ai whanau ispite hoko ko e ne kau pōpula koe hiri koe tau na tolu pe ai honge. Pea ave na tole e so sefa pea mei he fonua na anau nofai o ave na tole whakakakai aki ai ngahi kolo siti whakapāranga pati tau lea pe o ave na tole whakakakai ai ngahi kolo kana e ave na tole me honau kere kere. He hiriange ai tau e fitu o e honge ko kau ispike na e pōpula ki a whelo na e kai koe whanawe isleri na e pōpula ka whelo. Hame mau inga e whamatala koni. Koe whehu i lewa. Ka pau lewa na e ose honge. Koe hae uhinga o kikei no fufuolo ai ispite. Koe whehu ia. Kua osi ho o tau e fitu ai honge. Ai uhinga na ki hiki e me ke nani o alu ki ispite. Kua pōpula katoa a whelo ai kau ispite ki a whelo. Kekei ha o kekei atape. Pea pakulave pe ki ai vesi o whakaata na ave na tolu he whelo o nofo i kohoseni koe uhi koe ngauelelei a so sefa na e whai maa ispite. Pena nau nofo tawataina ko nau tolu pena nau nofo tawataina whakatapa mo e kau taula eiki a whanga otua o ispite. Na ikai ke ave e nau whaao e nau kere kere na ikai ke nau ngaue pōpula ki a whelo. Na nau ki atape. 7 years of famine to ospe honge fama opo nga otota pa ke foki ke nani o talafa. Ta ko se hui ko ha uhinga na ga ke na foki ai. Ko ose honge ko ose uhinga. Fele petali. Pa ha oi ke tauta no ko ni na lavi ke palestini. O hoko e na mo ui ko framelo melo ki a te tau tolu. O tau mo ui e ahoni. O lahe taimi o tau hao o kumi whainga maari. O ko hao ke whanua muri ko ni, ko kumi whainga maari. Ko tui pe, kau tangata o mo ui he whanua muri, ko kumi whainga maari. And at times, o toton be ke tau manatu, e tau kumi whainga maari o a ngalo ai mea, o mua, mo mea, o mahu inga. He lawa pe hoko, ai feitu urerei o ku te nofo ai, mo ngai tāpuaki o te inumeria ai, o hoko ia ko e mea ke ne whakapōpula i tau tolu i he whanua o tau iai. Pe whakatu tā maki aki o i kai ke tau wa usia ai pure anga o e tala ofa. Ko e taha ina le soni o toi mai i he tala noa maarie o se pa anga hiki ke whangamon manu, o se whangamon manu hiki ke kere osi mo kere hiki whakatawa te pe mo sino ka pau te whakatonga e fo i whaa ko eni mo e hoko e fo i whaa ko eni. It's sort of like ko e stages e tau tohlalo i hanga hau hoko eni e osi ai pa anga e osi ai e tau koloa e osi ai e tau kere e osi ai mo e tau mo wiko tope e more ka tope ai. It's important. Ko whaahale. Ko whaamaharia ia maupe. Te muta whanonga i tonga. I he alu ai kau tori ki muri. Ngahi palopare mau hoko. I he kumi o whainga maharia. Wai. He haupe whainga maharia o more ai me he manatu ai mea o toton ke mahu inga. Ko hai mea o toton ke mahu inga ka tau tolu. O kia ke nani o whaikia e whanonga. O kia o tua o whaikia e tauhi. O kia e ngahi makato unga na e lalanga i he mo ui talu mei api o wau ke ahoni. O wai ngalo a ngahi mea ko ia i he turimui ke ngahi mea o osi i he taimi o tau mo ui ai. Ben, whokia kia te koe, malo pita. Pita suni e, ai whamaa popo mai, ai re soni, pe mo e tānoa ke, wahe ko ia. Ta hoka kia hapule lulu, ko whanau e Moses. Moses is born. Whiwhikau pe mea sleria,
Ke tā no mengi ke tauhi a Sihova nai whai ke mo ia Mosese i taimi nai whanau i mai ai. Whawhitai peke e ki, pia whakakoloa lahi ko whai mātau tolu he ngāhi maari whekina o e hoko le rei e ta taki ai o tua me he tō tangata, ngā ue ake kakai, kai whakamalawa a ene whakotutu umo ene palani ki whai ngai tangata. O koutai maari e iau he whakamatala e profesa, me whakau nusila o mātai Palestini. Pia mohono o mai e he re soni, ka mataanga e re soni e kuata koe ni, ke tau hanga whakatoka ngai, o ku nolotonga pe tau nofo he whai ngataa. Ko e usia koe exotosi. Ko e usia koe whanonga exotosi. Ko e usia e te tau. Ko e whakamelo melo e usia e whanonga anga koe ni. Kako eni. Ko hono maari e anga. Pe ko e hae tumu mo e loloto e whai ngataa te tau whetau laki mo ia. Ko toka teu pehe o tuano vete ange. Toka teu pehe o tua ia ke vete ange. Kai malawa whakahawa ene palani. Ke tau wa usia whanua talaufa. Ko ne koe ka Mosese koe i he ahoni. Ko mene ko whakatumu ai kau tangata. He maari e whau ai o tua. O si puri au pito a so se whaia i si pite. Puri au pito ia. I kai ke toi mana tu i e whelo ia. Ai uni le rei koe na e whai. Na i kai ke mei mau e whelo. Ai tuku whakaholo i si pite. Ka nai tae au ngā so se whai. Nai lawe ke ai tanda iki ai parofesa. Ane nai kono whakatau e so se whakatoa i si pite. Me kakai peo i si pite. Ma a whelo. Ka ko hau ke tau tangata koe ni. Ko tupulahi au pito ai whanawa i si leri. Pea ko toka tewe o tua ha whahinga mea. Ke whakafokia ke whanawa i si leri. Wai ki konga lalahi si pete ulawe ke he wheui. Ulua ki. Ko e whaunga ai o tua. Ke whakahauwhi ake a Mosese. Whaunga a tua whakahauwhi a Mosese. Ulua ki pe kono ko whai taim whai ngā taataha ene historia ko ispite he whakaukau koe ni. He koe whelo koe ni na ue koe Napoleone. He taimi koe nai hoko mai koe. Whelo koe, tamai koe ai princessi na ue koe Napoleone. Koe no hingoa whaka ispite. Ka na ue, koe uhi koe ne ahu, koe uhi koe ne ita, koe ne whakawhai ngā tae ai koe whanau Isleri. Nei lawe ai whaiwhikaore nai ke hanga he o mā uri o whakahawhi a Mosese. Ko tāna noko whai toa exotosi wahe ua vesi wa te ulawa tupe, o behenia. Pea na e whei tama ai whewhine o ne wha erei ai tama, pea i he ne mamata ki hono whaka ofo ofa. Ki e ka whanau, ki wakai ke whai whakaukau ko ia, he kukai ke toi kehe, ai whaka ofo ofo, irea kono uririu mea whaka ofo ofa he se tesi koe ni. Pe moerea ku ngā ue aki e o whewhine o whelo. Sai, koe whae ni a Mosese. Nā ne mamata koe ki a Mosese, ke no whaafofa. O kai toi ke moerea ku ngā ake o whewhine o whelo, he vesi ono. O tohi pia eksa tosi wahewa, o bene no lau ona ia. Pea i he ne toa oho no tāpuni, pea mamata ia ki he tamasi i pea wakai. Nā e tangi e tamasi i koe liriun pehe. Pea ofare waia kia te ia. Koe mamata koe ki ono whaka ofo ofa, pea ofare waia kia te ia, liriu tatau pe ia, he liriu motua. Sai, o te ea liriu o toe tō atuange ia. Ka pau te tau whoke tohi a senesi, wahe ulua kipa mo vesi hono wha. Senesi wahe ulua kipa mo vesi hono wha. Koe ngahi liriu ko ni liriu, ka kou loto pe ke tau sio ke whaunga e otua, hono whakahauwhi koe a ene pani, ko hiko hono kakai. Pehe vesi whaako te a senesi. Pena e a whio e he otua ki he mama, kuo lere ia. Koe kuo lere i ko ia, o ku whakamatalai tatau kai tohe kehe. Ai wakai koe o whewhine o whelo ki a Mosese, ai wakai koe ni whae ki a Mosese. Mahalo bena ai wakai pehe o ngō mā uri. Hono whakamama ki naua e he otua, ke hui ke whakahauwhia ki a Mosese. Ko tala no koe re soni ke pehe koe kuolere ia, kai teha mea ke whakatataua. Kai to ia ha whahinga mea ke ni whakatataua. Pehe kai ke lava ke tongia haloto, ke ne hanga whakapongi, hataha kuolere ia. Oku makehe, oku mahulu. Whaunga he otua. Na e a ko ia Mosese he tau e tahaua,
I api. Ako ia Moses e tau e tawa I api. Kaya api ako lele yange. Ia no si kake mo ui whaka sisu kalaisi. Tako api. Tau e tawa. O ki whakalongolongo e tohi tapu e taimi koe nai whakafoki e koe Moses e ke ofe fino whelo. O se mahino pena e a koe a Moses e ako le tau ispite. He nai teu ia ke hoko koe whelo. Koe hingoa koe o Moses e koe ke I whaka isipite, nai uhinga ia koe whanau I ihe. Kono hingoa whaka isipite. Kono uhinga kono hingoa whaka hebelu, koe to'o ki tua. Ka pati tau hanga whaka whenā pasi e ngahi, whaka kau koko o mai e he o tua ke whaka mo ui aki, hatangata ke ne tataki a e ne kakai, koe uhiko e ne palani, hange hafo I taia moni hawa. Ai e ne mata lerei mo ne whaka awhofa, mo I kake te ea mea ke ne hanga o whaka tarea ai whanonga anga ko ia. He ku teu ia mei api, ua uho hono whakaloloto, he ngahi toka te rini ai eiki. O ea lawa pātere. O mai tamasi I ki mua he ne tau fitu kia te au pakai tentoi hanga tukuangi sias katolika. Ko apia. Ko apia. Nā e whewhe anu hanga he o tua whakahawhi a Moses ke. Koe whonga nea o tua. Nā ne o mai e rei taha. Nā ne o mai e rei taha. Tene toko naki ono hala whanonga. Panto oua. Ko tai mo kui he tautolo he o tua. O kune hanga whakafuo ki tautolo he tauhangia fu I tai amoni whakaofofa. Whakaampe ki tauhanga ko Moses e. Ne mo pe tau mo foki ka tau mana tu I be hau tau ui. Ke tau tataki hano kakai ke au sia whanua tau. Malo, ko be. Ako bito e tatai whewhekau. Vai lei o mahino. President, ne tāno mangi ki he mea na e hoko. Na e ako e Moses I taimi. Na e hiki ai o nofu I e whare o whelo. Pa mo aonga e mea na ani ako. Pa koe haa whakahari e soni te tau mau pe mea ai. Malo toita leo si kawa mai he whewhekawa seria e. Ai ako kone oa a Moses e. Pea o tome pere so ni e taimne ave a Moses e koe ki he whare o whero. Na e mau e Moses e ia ako le ri taha koe ispite. E koe whau ia ko Moses e hoko koe whero hoko. Na e mau e ako le ri ai. Ka koe ne, koe umai whake ai whiu i o pehe pena. Aonga e ako koe ia he neke ki au ia o whero. Na ia e whau a ispite ki he mui a Moses e ki hoko koe whero. Ka na ia e whau ia o tua ia ki a Moses e. Ki hoko koe taki he ne whanau. Ka koe lahe a whanki mea lava ke tau sio kia I e konga koe ia. Lava ke tau whiu ia. Ka pau koe whotutua o toa ki a Moses ki hoko koe taki. Koe hamena ni hanga o whangofo Moses ki aro o ako I he leri taha I ispite. Meu kai ki aonga ia, kai ki fu aonga. Ko tu pena e peno ki aonga. Ka o mehe le so pena kai ki fu aonga ia, na kai ki hoko koe whero. Ngai u ako koe ia he pa whamatala ki ai e ngai toh. O pehe koe toe apelko Moses ko no fu he toa fa he tau fa no go ia. Na e hanga o tua fe ngai ke ni hanga ia fa mole ki ko toa me ko na ne ako e fare ko fero. E na kai ko nga o e ko na ui e ko ki ai e. Ka ke o ko te ki foke pe fa mama fa e ai mene o si lave me ke fe ka wa seria. Ai ua ki apia ko ko na ako ia Moses se fu ua tau ta haua ko ne moi. Ako pe me ne fa e. Ako pe me ne fa e. Ka ko e anga pe leo ki whakaukao ke mo e. Na ilo pe ne whae ana ia. Ko Moses e ave ke whare o whero. Pea koe whau e koe ai ne whae I he whare o whero. Ke hoka Moses e koe whero. Pea ko tui pia wea na ia I pe ai whainga temptation ai ahi ki he whae koe ne sio ke ne tama. Koe whero hokoe. Ke ne hanga teu I a Moses e. Ke hoko koe whero koe sio ke lau kahau, ke alu ke palasi pa ke manatui
o mai hatau kere ko sio ke hanga ngai tuunga o moi koni kau kai ki tui na e hanga e faea mo se sio teu ia mo se ke hoko ko e feo na hanga e faea mo se sio teu ia mo se ke hoko ko to ta fai to ton ki o tua na ne hanga ia ko ia mo se ke ne hanga ilo ai o tua o Israeli o tua na utamaia se kope e parahame mo aisake ko tu ko me na ko he fae ko a mo se ki ai pe tu ma ui he no loto hanga me la ke ai fe kau ma ui he mo ui ko a mo se pe ke he foge anga ta ta fa na da to ri tau te u tau fa na ke lau hoko ko ha to ta ma ui nga ke la na wa ko pe ko wa ko ne le so ni pa e ke an ke o wa ne nai o tange ko e tu fiha na hanga tala ke ta ki fa na ke mana tu ke ako na le so ni e ako na toi tapu pe ko me ben na ke hanga tala ngai na wa mana tu ke fa he mo asai meni mo ke lo ke ako me e ko ta fa ma fa e ko ki ta tolu pe ka ko ta ka nga ko si ako ki fa ya mo se na ke ne to ka ngai ki la kanga ko mama ko ni kana le si o ya ki he kahau o mo se i he ne mo ui whakalau maria. Le so ne o, le so no noua ko whianga tau mai me tawa no ko ni. Ko hanga pene whakaukau. Hana na hanga o tua whangau mo se ki alo ako he ngahi universite o ispite. Rolo tonga ne ilo, ko ne ui anaka mo se ke take whanawa i seria. Ko tui pe, na iei pe no ki aunga, ka koe ai anga e tui. Na hanga o tua ki te si e moia mo se ko take whanau ai seri, o koe koe ki ngau e si. E lau me ke ka whai kau. Koe take ane he lau miliona. Lau miliona o e kakai gona ni hanga take. Koe tau ki population na tonga o te kia uia miliona. Koe nia koe lau miliona. Ai koe take ni e kakai tokola he o pitoia. O matua ki mauinga o pitoia. Kana e whangofua he o tua mo se ke ni alo ako i spite. Pako hanga mene u ki whakaukau. Hanga mene ki whakaukau. Na hanga o tua te si a Moses. Ki he lakanga maunga ko ni. Ne anga Moses a whenga maarie. Ke ne aluai ke ne mau hatunga matua ki maulunga o pito. Pea ngā loai e mea na koe koe ne whae koe ki ai. E pehe o tua kapau te hanga lava e tesi ko ni. Ko ke tau koe ke hoko koe taki. Mahu kakai. He koutui au ia e kauka e whangatoko ua. Koe taha e ahi he moui koe ni. E koe taimlahi koe tau kei mālohi pehe lotu koe te kei o maha whainga maari ke te hoko koe pare mia po koe. Ke te mao hangahi furakanga o maalunga Pea i he fwoi koe koe ni ko whamaloa tau ki hoku ongo te hina koe ni ongo fuafuka. Mumo au ki he tumu e ako whaka e ke te mika. Kau kai ke ngalu e ki moua e ako homo whae. Ki he ako i mo he whae ke moha ilo mo tua. Pa neongo ho mo heka i e ngahi. Tunga o maarunga. O mo ke o mai pike tau kau whakatahe a koe profola e oa. Pa mahu inga ka te au koe mo se ia. Koe o tau tala no koe ki hai. Hanga he o tua he taimlaho ni hanga o mai hanga hi. Ngai whainga maari e ke tau alu ki ai. Pea taimlaho. Ngalo ai e o tua i tau. Ka rau sio pe kamata tala no e tau le soni. A sio sefa. O ange o tua whanga maari e ke ne hokai koe. Whika ua ki a whelo. Kana kai ke ngalo a mo se ai a so se fai o tua ai. Kei tu whai to tonu pea a so se fai ke o tua. Ke tatau pena au ki a mo se. Neonga o ange ke te e whanga maari e ke ne hokai ko hapu. O ta maalunga o bitu. Na kai ke ngalo he mui a mo se ia. Ai mea kona ne ako he ne whae. Mea kona ne ako e koe he universite rei o ispite ia. Ta au mai ki he ngā ue kon ono take whanau ai sewi. Ai koe ki konga bea whaile sono ko whianga tō mai me he re sono i o wako me ai. Malo a bit. Malo a bit o tangai paisten. Ko mari au ia ko whakakau te ke ui ai pēa ngō wake na whoki tonga. Pea moe ngā moe teu i o ki nā wake na whoki tonga. Ki hasias whakakolo ai. Pea mo ngahi laka ngai. Whamalo pehe eiki. Pehe eiki. Ta hoko atu. I he aho whao si. Pa kuongo e teu mawai. Pea moe reso ni ulake kuata. He whikau nusila. Ke tāno mea nge ki ngai mea nai hoko ki a Mosese. Pea liriwa ai ai ne mo oi. Koe ulo reso ni pule lulu. Koe liriwa palani.
Alo bito to ta. Ka ko mai fukeria he whakatewhito in he toika exotos wa hewa. Vesta hataha ki hono wanima. Ko ha mea nei hoko kia Moses se peri liwa ne moi. Ko tui ko talanoa ko ni ko e tatai pasteni. Pia mo fefka wa steria una o mai ai. Ha mea nei hoko. He apia ko nei ohaka i ko a Moses. Ka ko vesta hataha vesta hawa ko kehe. Hanga e Moses ko wakai mai he ngā we ko ai tō taha ispite ne whamamahi e tō taha hono kāinga a he pelu. Ne hao le vai au tauwhi. Ne hanga le vai au tamate e tangata ispite. Tanu he one one. Ko e vesi taha tōlu pa mai taha wha. I loi e ne ngā we na e whai. Toi hao i he aha koe ni honoa. O koe o tangata he pelu ia. Una kē ki nawe. Tau tia e tō taha. Ne hao le wa taranga. Ha mea ko ke tau tia ai ho kāinga. Talange tō taha, he pelu koe ni. Ko i kai ke ko haina ne whakanofo koe ki hoko koe e ki mo e pūre ke te ki mauto. Mea ni te ke toi tamate i pia moa, hange ko ho tamate i tō tangata ispite a nea fi o tānu fufu. Iri fia hene a Moses o ne hola, o e tālā koe ni ki a whelo. Vesi taha ni ma koe a wahepe koe a honoa. Whanau ngā whelo ke mea koe ni pia ne whenga ke tamate ia. Ue ni ki he tuunga koe pirinisia. Kai kene ke ila, kai peke ne me e kene lama, ke malu ia ia. Hola lewa Moses, aiko ose ne tae whaango fulu, lak tae whaango fulu en. Hola lewa Moses e ki mitiane, vestahani maia ki hano vesi uoa. Hola koni ki mitiane hoko e koe tau hisipi. Tau whatonga e tatoro ine alu ia me ki he koviang. Alu ia heni hoko koe tau hisipi. O ne toko nia ke he hau e whanau whiwhine koe na stelo, boko liweri, whainu e ne whangapulu, e me kaung tawisipi kehe. Pea nau alat koe ni o whikau ke o mai e tangata. Ko tangata ispite ni koe hina ne hanga koe no whakainu, toko ni hono whakainu koe ne nau pangamun manu. O mai e ni pea hangarewa e liweri, hangarewa hano o whiwhine ko si pola, o angea ke maripa mo Moses. Ma olewa na ki tamasi, uia ko ke so mi whakahingoa e Moses, uinga koe muri au i hawhonua fo. Koe vesi wo waia, koe vesi wa tolu ia, koe vesi wa nima, ku kehe talanoa ia. Lolo tonga koe ni ai mitiane koe a Moses e ia, whakaututu pe, ano whakamamahi ia ai whanau koe na Israeli. Aia koe nau tangi no kwa whake ke otua. Hange o ku whakotu uen pa ko hafunga station ia, o ku teu ai ki he ui koe ni koe o Moses e, i he mahe hoko i. Ka koe mea ni koe hae mea na hoko koe ni kia Moses e. Pa ko whio mai whakakaukau koe ni. Me he whare o palasi, me he whare o tui. Tai mlahe whanga he otua o ngau ea ke tītua. Ke teu ia ki tau tō. Ke tau alupehi a shortcut. Hao a koe ni a Moses koe ni koe ki he toa wha. O kui kai koe pehe koe ha tōno no. Kana e ame he otua na e lama mai kia e tangata ki paisteni. Ame kia e koe loki a koe ni. Ki mo e ke teu ke ne tataki e pule anga. Mana tui na tau kamata me tatole he tau wakole so ni koe whaamili pena e alu. Hao mea koe ni ko hoko ia koe pule anga. Na fe mau ke ha koe Moses ia nga whakatoki lalo, whakamau ka taki foloa, mo e whakawhalala koe ni ke otua. Mahalo pe koe whaakitau mau lalo taha koe tau tolu ia, te tau au sia i he whanonga anga koe ni. Mahalo pe koe loki a koe hanga he otua, teu ia ki tau tolu, ki he ui maalunga taha. Veke a Moses, veke a Moses e ia, ka kui kai koe taimia koe otua. Uhinga ko ne whinga ke whai e whakamau totonu he waha e ngoa koni. Ka u te ki ai hano taimi o na ia mamahe pa moe otua. Ke tatari ki hono taimi totonu. Neongo ne whai totonu koe tau pehepe koe ngai le reina ni whai. Ka u te ki ai ke whakamore ki hano taimi pa moe otua. Wako i tau tolu hen ke tau tatari ki he taimi e otua. Neongo pe koe ne tau mua koe po intensi na Moses e na e saipe. Koe mamahi koe ni koe na alu koe ki ai koe a Moses e. Ne alu ni koe mitiane, alo tau hisipi ai. Owa na tau pehe o ku mole tai aonga. O koe kai ki hanga o tuai whakatai aonga, o koe ki hanga o tuai au. O whakamau mau ia. Koe ne taimi koe ni koe ni koe ke tau ilo koe taimi au hanga he o tuai whakafuo. Ho tau ulungaanga moe mea koe toka. Kana e whakawhiho ko take he o tuai e ne ngawe na e whai koe ni whakatau hisipi tau pehe alo ngai po pula koe he. O kune hanga whakawhiho ko take ai a Moses pa mo hono kakai, pa mo kakai koe ni ispite. Ange ke te ia poto mo e taukei i he toa wha. Ke ne hoko ai koe taki koe ni. Mana tui e ni,
o i kai apito ngal i he otua hono kakai. I he vesi wa tolu ba mo i vesi wa ni ma oku asia yeni. Ai fo i lea koe ni peko e vea pe koe ni. Na e whanongo peko na e ongo i he otua. Na ane afio pe na ne mamata. Pe na ane manatu. Koe tangi koe me mamahi koe na whanau Israeli na e au. Pe na e whanongo e otua. Pe na ne afio pe na ne manatu. Tatai pe pako hea lahe whainga ta mo e pole o tau fōwai. O wao peke otua. Koe ne taimi. O ku mālohi ange. Ai tau mua e otua ki a te koe pia mua iho tau ane afi. Mako tau tolu katoa koe nina i peho tau ane afi o tau tolu. Ni iho mahalu sai ni iho koe. Kau ku kei maolunga nge tau mua koe otua ia ki a te koe pia mua iho tau ane afi. Nā kai ke tari he kau he pelu he kakai peo o Moses ea Moses. Toi hanga e whelo kumia ke tamte. Nā te kai ke hanga he otua ia li aki. Ia pe palania e otua. Tatai pe, koe tau mo ui ne o pehe. O kulama pe ke ririu iha mo meniti pe. Malama pe ke te whare palasi pe te palasi e tui. Malama pe ka pongpongu te hola. Te hoko koe pōpula. Ka aku ikai kotoa ke hoko ngahi mea koe nu tau whianga ngai pia moia. Oku ikai ke pehe ke hoko whakaowari ke otua. Taimi ku toai pe tu uloa e tau misi mo e tau amanaki mo e tau palani. Mahalo pe o to kamata e palani e otua. Hange pe ko Moses. Mahalo pe te tau ngoi ku ngalo. Kai ke tari ki tau tolu, au hanga o toa teu ki tau tolu, ki ane ngau e mawa. Mahalo pui ki whakaukau pia ko whe omi, i he me ana e hoko ki a Moses, alu e ke he kovia, alu me palasi, ana e liliuai, mea ngau e ke he o toa, kotoa ini, ki ni whakahoko no whina ngalo. Ko e tangata, hanga vai, taha ia ule ko te toi tapu a Moses. Mahalo pito toi tā. Amen. Tawa mai ke whihui whakausi. A whamaro pe ki, ne malu e tawa e wahe. E whikau pe me Australia. Mea ni koe parani ne si hova. E whakatanoa pe kai whikau. Ke tamate e Moses e tangata i spite. Ka are sonde o tawako pe me heni. O si hanga he whikau nusi lao o tari ai whihui pe mā opo. Kako ki tāna ke te mau inga ia au ia e kaore son he whakau koe ni. Mahage no taha koe koe palani e o tua. He koe ke palani o tua e ke hoko hakovi ki hata. Kanai lava mai whakau ane nai taimi no pe ke he pehe. E lava e he o tua o to o koe. O to o au. Mi he te whehala aki. Ke whakangawe aunga aki a ene whotutu koe a ana. O ku ie lau ke tohi a Paula, a ipseri ko Paula e tohi a Loma. Ma he walu mo vesi wa walu upeheni. Pea ku tau ilo ku whengawe aki whakataha ai ngahi mea kotoa pe, ke lele aki nau tolo ku ofa ki he otua. Aki nau tolo ku oui o ta tau mo ene tutuni. Kage uilau pena e mei fefe, he kuhanga re so ni o tala mai, kage ha misi e taha a Mosese, ke mea e hoko mai, he hiriko e ne tamate e tama isipite. Kaya hane misi anaka. O whamaro kai whikau e ne hama whikau o mai nai me re so ni. O si afio he o tuaia e mape hala whanonga koia. He mo ui koa Mosese ko foi poloka e tolu. Poloka e tolu e mo ui a Mosese. Tau e whanoa, tau e whanoa, tau e whanoa. Ko i ngata anga koe ulaki tau e whanoa, o ku asi he whakakaukau ni. Ko mene ko maria ia he whakakaukau. Ka mata anga koe mo ui a Mosese, whakatatau ia ki he lerei. He wholofola a o tua, pea kua lerei ia. Ka mata anga e mo ui a Mosese. Ngata anga koe ulaki tau e whanoa a Mosese, whakatatau ia ki he hola. He kukumia ke tāmatei. Ka koe ka mata anga ia, hono a ko ia Mosese, ke ne a usia e lerei, o e tau e whanoa whakaosio ene mo ui. Le sono tau ako me ai. Kau tau tō ka whainga taa. Ta whoki hake kia sihowa. E tene ue e whainga taa ko ia. Ke whakafuo koe. Ke hoko koe toko taha mune whina ngalo. Ke hoke. Ki tari pe toko ni atu. Malo pito. Malo pito tanga e whiwhikau. Ke whakamāpopo e tau le son ki hui kini. Kore pe tanga e Palestini ki te whakamāpopo. Pea ka hiria. Pani o mai pe pa mo e tau rotuku.
malo pa ki whengata no whamau bobo tau re soni ki he hoa ni whawhawha bita ngahi tāna ki mai ki he ngahi whakaukau ngahi mea lahi tau ako me re soni ke tupe mua ke whenga pe ke koe te sio ki he kamatanga koe ni ako he tohi koa exodo si tau whai he hoa koe ni ai whakaofo e whaunga o tua i he anga e ni hanga tataki ano kakai i he tāno koe ni hanga o ngoi he o tua e tangi koe whanau ai seri pa ni hanga uia o Moses e tangu na whanau ma Moses na o si pani pe o tua Moses ki hoko koe taki he whanau ai seri pe a ngau e te voro ia e nei ilo pe te voro ia ai taumua koe whanau ai seri pe ngau e ke te voro e kau taki o ispite ke oa na hoko whau koe ni ka e whawhetai u te maurunga nge e malohi o tua ne mea ngau e ake o mauri na tau si lawe ki ai o na manawa hei ke o tua pa kai ke na whaongongo ki he kautaki o mamu weni ka na whae mea utotonu te mea ngau e ke o tua e whae pe a Mosese ke ne o hake a Mosese i he ako whaka o tua i he ako koe o ne hanga iloai a hono o tua pea lawe mai e whewhekau mea seria e ngahi ako ke tau ruak tau whānoa ma te ave ki he toa whā to e ako iai hono teu i koe a Mosese koe ki he lakanga koe ke ne hanga whai whawhau bitu ngahi pōnga e o tua ka tau te whoke whanaua ai seri na e ke parofesa e whihui o pehe o se honge ko ha mena ke nau whoki ai pana ne te hanga po tari mai whiu ko ni pa ko mare ia he o mai whakaukau nei ko koe ilo fo ui ka te au ai whakaukau o pehe ai hono whangofua o toa ke nau nofo i spite o nau tupu ai ia te nau tolpe na ke aha whemare aki ia i hen ka pona e whawhuki nau tolu ki Kenani na nau mari nau tolu ke kau Kenani pe ia ngai hafe kasi e whanau ai sireria kana hanga o tua tuku nau tolu i spite ke ua na nau o maripuri ka nau whemari aki pe nau tolu mahana e tapu ke he whanau i spite ke nau mari pa mo kau isteri ka ko mari e ia ai hanga koe whau ai o tua ni hanga whangofua nau tolu ke nau tupu i spite ki mua ke whawhuki nau ki Kenani pe koe nau tupu pe koe lahi pe he o tua ko taim ke nau alu whangofua rewa whelo ke ne hanga whamamahi ki nau tolu whapopula ki nau tolu ke nau hanga o ngoi kai ko tau apie ni tau tolu ia whemau ke tau hike ki tau tolu ki au tau sio ke whaunga o tua whakaofo au pito whakaofo au pito kau ku tau whoha whainga mamahi he moi koni maharo pena ku o mahe o tua whakao tau ku whemau ke tau hiki me he ni te whamanatu me tau tō. Koe ko tau apie ni he mama koe ni. Ko tau apie ki tau tōri e whanua tala ofa. Ko hanga he o tua te umu ki tau tōru. Ka kia te au koe whakaukau mahu inga ka te au i he ni. Koe tataka o tua koe tataka o whaofa. O whakaofa. Ko tau whatongia ke tau whaito tonu me. Ke tau nofo pa moe eiki. Ke whapapau i peu tau nofo pa moe eiki. Pe koe hape whahinga halanga pononga e hanga o tua whangofu ke tau fōwai. Kai ke he peke kaua e ki mo i tau tolu, pe monu ia po tau halang tau tolu. Of ke hanga o tua whaitapuni e tau tolu pa mo e ruak le soni o kuata koe ni, ke tau whapapau i peu tau kau pa mo o tua i he mea ko tau peu tau hanga whai. I he tau mo ui, pe alawa i ki hanga o tua whamonu ia ki tau tolu e hala whanonga o tau iai, ko e tau mua at ke whanua tala ofa o teu i mai o tua mo i tau tolu. Ke tau lotu, o tua mafi o ku afio he langi. Pe fia mau pe mau loto ta mai taimi uma wakai ko forfola. O forfola go whakaof. Pe he kuata ko ni uma wakai ke to he exodo si ba. No kamata anga enda mai. Pe mau wofa o pito ta mai he whaunga ho tataki he whanau a Israeli. Pe mau whamaro pe ta mai ko e whenga maari e mau ke mau kauai i ho whanau. Pea mau sio ke mau moui pa moanga taki o ke hanga whai ki mau tolu mau ilo tamai ko fo ngā whao whaobita. Pea koe lelei taha pe ke mau moui. Pea koe tamai mau lotua mau tolu, mau ngai whamiri,
ngina tolo tau peu nau mea mai ki he proklama o e hoa koe ni tamai. Ke hea whai tā pui nau tolo, ke mau whapapau i tamai mau nofo pe mea awhiona. I he hala whanonga te koe ne te waki at ke whanu e tala ofa o ke hanga teu mau tolo. Ke lawa ke monu ia hanga whanonga anga, pa ke mau iku, o nofo ia a e whanu e tala ofa o ke hanga teu mau tolo. Whanore e tamai mga he whihala ki, ka whai tā pui ne mau tolo. I hua whamanu no si sukrais ka ko mau whamui e meni. Amen. Amen. Malo mo mea mai, mo mea.